Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Assalamu alaikum hurmatli men musulmon bir tuğanlarım. Men albatta bugünkü yaşawızga şükürçilik kılış üçün azırkı özgöçe yaşlarga degele uşul yaşawda yaşawatkan bir tuğanlarımızga eske salуу katarında gana men uşul bir neseni aytkım keldi hurmatly tuğan. Alдағы bolsa mına uşul kadimkile ata-babamızdan kiyip kelgen bulgarıdan jasalgan çokoyu. Bul kiyimde urmattıgan çınığı bulgarıdan jasalgan. Alemi taman astı olsa döngölökten kırkılıp jasalgan. Bul dele urmattıgan bir adam kiygen emez. Bul adam kança adamdı qarıtkan. Bul çokoy kança adamdı qarıtkan. Kança adamdın butudan ayak kiyimden çıkkan mına uşul urmatı tuğan. Karаңыз, bul döngölöktü uşunday kiye verip mına uşunday teşilgenge çeyin bargan bizden çoң atalarыбыз mına uşentip kol emgegi menen but kiyimlerini tigip alıp turup uşunusu menen şükür dep jaşoosун ötkөрüp kelgen. Azırkı emi özübüzdөн salыштырганда урматтуу менин мусулман bir tuğandarım ağanın kiyimini ini kiybey kaldı. Ejenikini singdisi kiybey kaldı. Ar birisi özü tandap bul eskirdi, bul modadan kaldı dep jatıp kiyip жатқан учурубуз урматтууган. Ооба, шүгүрчүлүк кылайлы. Мынаны не кылган? Атадан балага, баладан небереге, небереден чебереге, чебереден кыбырага, кыбырадан шыбырага болуп отуруп, урматтуу туугандар, мына ушул кийимдер биздин алдыңкы чоң аталарыбыздын жашоосуну эске салат. Андыктан аяз деген айткан экен, ey күн çarıqты kurutpa, ey ayaz çarığыңды unutpa dep. Oşonduktan ar birөөбүз өткөн жашообузду unutpastan Allah'a şükür kılıp, tövbe kılıp durup urmattuğan bar nesege şükür kılıp ibadatыбызды көбүрөөк kılaylı. Alhamdulillah türü menen kiyimlerdi kiyip kaldık. Ar bir adam özü tandap, jaştığına, kiçinesine karabasan özü tandap, özüne ылайыктуу кийимдерди кийип калдык, бирок ибадат кылбай калдык. Эң өкүнүчтүүсү дал мына ушул нерсе, анткени булардын дагы сурагы бар. Буга дагы сурак бере турган күн келет, урматтуу туугандар. Ошондон келиңиздер, жалпы тооба кылып, Аллахтан кечирим сурап, ибадат кылайлы. Алла Таала өзү жардам берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам. Машалла. Машалла.